Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshura ya 40 okuhanura kwa Nabbi aha bya Yohana Omubatizi. Muhumurize abantu banje mubahumurize niko Ruhanga wanyu arikugira. Mugambire Yerusalemu n'embabazi mugirangire n'iraka rihango kw'engamba zayo zihwire kw'okutahikirira kwayo kusaasirwe kandi Mukama agihiire kabiri ekifubiro neeturwa ebibi byayo byona. Muhurire iraka ryo rikuranga nagira ati mushemeze omuhanda gwa Mukama omw'ihamba mugororere Mukama omuhanda rugendwa omw'ihamba ry'omushenyi. Empanga zoona ziryatungurwa n'enshozi zoona n'ebibungo biryabandikwa ebitegame biryagororwa n'emyanya etaringaniire eryaringanizibwa kandi ekitiinisa kya Mukama kiryashururwa abantu boona bakireebere hamwe ahakuba akanwa ka Mukama niko kakigamba. Iraka nirigira riti ranga nanye nagira nti ndangye ki. Emibiri yoona eba nk'obunyansi n'oburungi bwayo bwona buba nk'orurabyo rw'obunyansi. Obunyansi buhonga n'orurabyo ruhunduura ahakuba Mukama arwikiza omwisyo gwe. Buzimazima abantu n'obunyansi, obunyansi buhonga orurabyo ruhunduura konka ekigambo kya Ruhanga witu kiryagumaho ebiro byona. Iwe Sayuni orikuranga amakuru marungi irokotemba orushozi ruringwa. Iwe Yerusalemu orikuranga amakuru marungi imusa iraka ryawe n'amaani liimuse oreke kutiina ogambire endembo za Yuda oti reeba Ruhanga wanyu. Reeba Mukama Ruhanga naija n'amaani nategekesa omukono gwe. Reeba naija aine ebihembo n'enzimurirano y'emwebembiire. Aryaliisa obusyo bwe nk'omuriisa aryakiikira abaana b'entaama ze omu mikono abatwarire omu kifuba kye n'ezirikuhaka azishotoore. Eby'obukuru bwa Mukama nohora arengera amaizi g'omu nsi yoona omu ngaro ze akateera iguru ekita akata omucuucu gw'ensi yoona omu ndengo akapima enshozi n'ebibungo aha minzaani. Nohora habwire omwoyo wa Mukama akamwegyesa nk'omuhi w'obwengye bwe. Noha owareeburizeho obwengye kumuhabura kandi nohora amwegyise emihanda y'eby'oburyo akamwegyesa okumanya n'okwetegereza. Reeba amahanga ni nk'itondo ry'omu ndobo kandi nigagyeranisiibwa n'omucuucu gw'aha minzaani. Reeba akiriza ebirwa nk'orikukiriza akantu kakye munonga. Lebanoni tekarugwamu nku zirikumara kandi n'enyamiishwa zaayo tizikamara kuba ekitambo ky'okwosya. Amahanga goona nibusha omu maisho ge ahariwe nibusha nangwa nigabarwa nkagarikukirwa busha. Mbwenu noha owaakushushaniisa na Ruhanga nari Mukama oshushanisa na kintu ki? Reeba ekishushani kiheesirwe omukozi akiheesa omuheesi w'ezaabu akishweka ezaabu kandi akiheeshera emikuufu y'efeeza. Omworo otarikubona ky'okuhonga nk'ekyo asherura ekiti ekitarikujunda bwanyuma ayesherurira omukozi omunyamwoga kutaho ekishushani ekibiizirwe ekitarikubaasa kugwa. Timukamanyaga, timukahuriraga, timukakigambirwaga okurugiiraniira, timukeetegerezaga okuruga aha kuhangwa kw'ensi. Niwe ogwo oshutami ahaiguru y'ensi eyebumburikire n'abagituuramu bakaba nk'eseenene niwe abamba iguru nk'omukingo akariteera nk'ihema ry'okuraaramu ocwa busha abanyiginya akahindura abategyeki b'omu nsi busha. Kuba aba nibakibyarwa bati nibakibibwa bati ekisha kyabo nikisimba emizi omu itaka Ruhanga kibahuuha bahotoka akasorora akabatwara nk'ekumbwe. Noha owu mwakunjeranisa nawe tukingana niko rikwera arikubuuza. Mwimusye amaisho ganyu ahaiguru mureebe n'owu wahangire biriya. Niwe ogwo oshohoza amahega by'omu mitwe byona akabyeta mu maziina ahabw'obukuru bw'amaani ge kandi ahabw'okuba ow'amaani omu bushoborozi tahariho na kimwe ekibuzireho.
Iwe Yakobo ninjira Isirayeli ahabw'enkino yesasira nogira oti omuhanda gwange gusherekirwe Mukama tari kugureeba kandi n'ebyangye Ruhanga wangye tari kubyetaho. Tokamanyaga tokahuriraga Mukama ni Ruhanga otawaho owahangire emperu z'ensi tagwa nshazi n'obwakuba okuruha okucondooza obwengye bwe tikuri kubaasika. Abari kugwa enshazi abaha amaani kandi n'otari kwebaasa amwongeraho amaani. Abari kunyeta baryagwa enshazi baruhe n'abasigazi baryahweramu kimwe amaani konka abategereza Mukama baryagarukwamu amaani batumbiike ahaiguru n'amapapa nk'amashamba baryiruka tibariruha baryagyenda tibarugwa nshazi.